Baba ngenze njani ngoba umthandaza ufinyelelisi la ngifuna khona ekhaya impilo enzima nengane ebheke mina ngisipane kurafu nomakhelwane uyangina izinto zami ehlangana idala zami ephakama ngathi ngigqoke kabi icathula my life iphambene hamba babonayo ngijimisa umbona amadlozi awathandani ubunzima babanga mina manje sekuwese ngibhema nedakamisa bazamile ukungisiza kodwa lakhe khungangimisa ngiphila impilo yamanga ngcono ngibe phara sengizwela uma oledi ngoba uyena ohlezi ekhaya intwana yami encane iphila ngokuphanda nginethemba ukuthi ngelinye ilanga ngiyolivusa lekhaya mina ngisenathemba impilo yami yayiqeda idakamisa izona ezongenza ngikhohlwe ngempela.